Toyota All New Avanza tahun 2025, harga terbaru Januari-Februari tahun 2025. Panjang total 4.395 mm, lebar keseluruhan 1.730 mm, tinggi keseluruhan 1.665 mm, jarak as roda 2.750 mm, jarak tampung 1.515 mm, jarak roda belakang 1.510 mm, jarak ke tanah 195 mm, kepanasian 4 silinder inline-nya, 16 valve di aksi dual VVTe, sistem bahan bakar, sistem injeksi elektronik, silinder 1.329 cm3, kapasitas tangke 43 L. Update harga All New Avanza tahun 2025 per Januari-Februari tahun 2025. 1,3 IMT Rp242.900.000, 1,3 IMT Rp242.900.000, 5 GMT Rp265.600.000, 5 GCVT Rp280.400.000.